khovel mun sang sanga zofa una zong zong te ZNTV News atangin si bai ve kule Chibing Boruak Awm tha tilo tunhaya Manipura zofa una marle Zomi te inkara insia thiam lona lo thleng chungchanga nimin ni som pakwa thlathum sang hi somni panga tlai khan Central Waime shwai tu tele mar in pui shwai tu te Central Waime office a anin koma chumi nuwa CYMA shwai tu tenen Zomi zirlai pol siamsin pol pi SSPP shwai tu te an komle CYMA thu chwa tarlan danin Manipura zofa unaw kara insia thiamlo na lo thleng CYMA chuan poi ati takzeta inremna awm thwai theina na malaturin Churachandpur districta nampol shwai tu te angenani hemi ina angong Songtal districta mipui veivak tetan himlawanga soi omawangin Mizoram lama tangkhang omtepo thataka kaltlang tirle anni awangin CYMA chuan ZRA te chunga lom thu asayani CYMA shwai tu te chuan mar in puile Zomi zirlai pol SSPP shwai tu te chu Churachandpur twal chung boina in Mizorama ngunga neilo na tura theitop chua malaturin angena Central Waime point athei angin ma ala a remna le mwana om theinan ma ala zel donani CYMA shwai tu te chuan Mizorama tuman Chibing zonga Boruak siam lo turle chanle lo turin angena Mizo nam inpum khatna tura theitop chua mala a chanla turin mipuite angen bok ani he source hi Bengwarna website atanga lak ani tun chumata na chanchin kanpuan theite chu khangjong khani a ZNTV News milo thir saktu zong zong te chunga lom thu kan soya thuthar sang sang nen kanin hle chheudon nia